Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke namhlanje kulo-ke leli khasi-ke leli-ke udaba ekulethele lona-ke namhlanje. Lithi-ke uJack uZuma-ke laphana-ke useveze obekucashile-ke laphana-ke ngendlela yokuvota, wabeka nombono wakhe ukuthi-ke kumele kuqhubeke kusukela manje kuvotwe kanjani ukuze kuzogwemeka indlela yokurobheka-ke. Kodwa-ke angifuni ukuthi mina wezwa ngami-ke ngizokudlalela-ke ikliphu lana-ke uyizwele wena. Ngizosekucela kuwe laphana-ke ukuthi-ke mase uyizwile-ke le kliphu-ke ungene ema-comment section-ke ufubhase ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicindezela nebhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nayo-ke le kliphu-ke awuyithokozele. Iqhinga lokuthi ngalenkathi kuvotiswa abantu laba bavota kuqala ngoba bengaphili njalo njalo, kukhona abaplana ukuthi bazoze bandise ngisho abaphilayo bayorobha khona. Kufuneka ukuthi laba bazobe besibhekele ezikhungweni lapho kuvotwa khona, ningasho ukuthi hayi usavota labo kuthiwa abaphilile, nigcwale kuyo yonke indawo. Asifuni ukurojwa, asifuni ukurojwa, kodwa uyabona izinto esizoyishintsha eziningi. Enye esizoyishintsha ukuthi ukuvota kuthiwe imfihlo. Kusholani ukuthi imfihlo ukuvota? Ngoba njengoba siwumkhonto sivota njengomkhonto futhi siyayiqhenya. Yini kufihlwe ebese kubalwa ngemva ngale? Yini kwenziwe njalo? Sizoyishintsha indlela.